Muraho ntaribagirwa reka mbabaza iki kibazo kimaze iminsi kinzunguza ubwonko. Uvanyeho ubukene, intambara zidashira, ubujiji n'ubushomeri, ni iki kindi gisa n'icyabaye umwihariko kuri uyu mugabane wacu wa Afrika? Niba mutarabona igisubizo hafi, mureke nkisubirize kuko ndaza kugenda mbabaza n'ibindi bibazo. Akandi gahigo rero gafitwe n'uyu mugabane n'abagabo biyemeje kugundira byo komatana n'ingoma. Nako abategetsi. Afrika niwo mugabane ufite agahigo ko kuba abategetsi bafata ingoma bakayihambiraho bakayigundira ku buryo nukinishije kuyibashikuza nabo mushikuzamo ingoto cyangwa bakamuhonda uruntu ku buryo batamwoherereje Imana cyangwa Satani bamusigara igisenzegere. Ingero zirandagaye henshi aha bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bicwa bakaburirwa irengero, abandi bagahunga bajya gukorera politike zabo mu mahanga cyangwa bagahitamo guceceka. Iyi rero ikaba ari indi ngingo ituzinduye nyuma yo kumusangira ngendo Papa Dicastes ambaje ati Papa Primo we haryo ufite imyaka ingahe? Nuko naramusubiza ati wikwirirwa wirushya ahubwo icyo nagushakiraga igira hino nkubwira udasubije. Ati se di nta mu president wavutse ari ku butegetsi none ukaba uri hafi gushyingira no kuzukuruza kiburiho? None ni mpamvu ki abaperezida muri Afrika iyo bageze ku butegetsi bahoberana nabwo bakomatana ubudatandukana ku buryo gukinisha kubibutsa guhaguruka muri iyo ntebe y'uburyohe ubumeze nka Kirima Rugwe abwira Mwendo umwinjira wa nyina akaba umukono kazi Nyirarugwe rwa Nkuba yabwimba ati dore ndakuze nanjye nabasha kwitegekera ngaho haguruka mu ntebe y'ubwami data Ruganzu wa mbere bwimba yandaze nkiri muto nuko ukayicaramo. Mwendo nawe wari umaze igihe yumva ikinyenga cyo kuba umutware wicaga kiza agahabwa amaturo ariko anakomerwa amashyi akavugirizwa impundu ati shaho bwumva napfa guhaguruka muri aya mafu n'amafufu keretse mu nkubisi ifuni. Ugira ngo intambara no kwicana sibyo byahagaritse imigambi ya Mwendo yo gushaka guca amatana byo kutari ku butegetsi yahawe yemeza ko azabore kuri gihe Kirima Rugwe azaba yakuze. Muri Afrika yacu rero uzumva abagabo nka ba Museveni hirya muri Uganda ngo barashaka manda ya 7 kimwe n'abandi bagenzi babo bayoboye ibihugu bitandukanye babaye nk'abami ku buryo nta uvuga, ugasanga nibo bonyine bavuga bajya nuko bikorwa nta ukoma, mbese bimwe abo bubita kuyoboza inkoni y'icyuma gihondagurwa buri wese ukitambitse. Havugwa babugundiriye ariko bashaje ku buryo rwose no kubugwaho binugwanugwa rwose, ugasanga aba bashefu barashaje barasusumira, abagishobora kugenda ugasanga bararandaswe, gusoma imbwirwaruhame yanditse ku rupapuro ugasanga ntibakibibasha, ubwo ukagerekaho rwose ko kumva icyo ashatse kuvuga biba intambara ikomeye mu matwi y'abamukurikiye. Kandi ubwo mwagize ngo nayanjye ngaho nimwumve nk'uyu. Your Excellency Samia Suluhu, President of the United Republic of Rwanda, of Tanzania. Your Excellency Felix Tshisekedi, representing President of Uganda, of Congo. It's okay. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. Uyu ni Perezida Salva Kiir, kuri ubu ni Perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo. Uyu yigeze anagaragara yinyarira mu ruhame, kandi nyuma y'ibyo byose rubanda rwa Sudani y'Epfo n'abanyafrika bamwe bagatera hejuru ngo ntabwo rwose abaperezida bacu ubutegetsi babuhinduye ingarigari bwite zabo, babukoresha uko babyumva ndetse byanarimba bakanaburaga babakomokaho. Aba bashefu rero bashinjwa kumatira ubutegetsi bumata, iyo babajije ikibibatera uzumva mu nteruro bahuriraho bavuga ko n'abatari bo ko ahubwo abaturage bayobora ngo aribo bakomeza kubinginga abana basaba imbabazi ngo rwose bakomeze babategeke, nabo rero ngo bareba gahinda babibasabana bakagira ikigongwe. Perezida Museveni we yigeze gushyenga avuga ko hari n'abamubwiye ko nava ku butegetsi baziyahura, bityo rero ngo akaba atatuma abantu akunda biyahura. None se di nayahe mayeri n'amabanga nge nawe twahishwe muri politike z'imbere mu bikari by'ikambere by'aba baperezida zabafashije kwizirika ku butegetsi ku buryo bamwe mu badukurikiye mwuzukuruje abangaba mubazi kandi rwose bakaba batanaca amarenga yo kuburekura. Nimuze turebe imivuno n'amabanga bagiye bakoresha mu gihe kinini ku buryo rwose ziriya ntebe batifuza kuzihagurukaho nubwo baba basusumira. Iyi ni Primo Media Rwanda, amafu amafufu n'amafaranga bibanze bibafubike. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero, nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited.
aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Autokorea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kugundira ubutegetsi byo ni ikibazo gikomeye ku mugabane wa Afurika utuwe n'urubyiruko rw'abakiri bato cyane kuruta ahandi ku isi, kuko impuzandengo y'imyaka y'Abanyafurika ari 19 kandi kimwe cya kabiri cy'abagize uyu mugabane rwose bari munsi y'iyo myaka. 60% by'abatuye mu mugabane wa Afurika bari munsi y'imyaka 25, kandi ugereranyije n'ahandi nko mu Burayi impuzandengo rusange n'imyaka 42, Amerika ya ruguru ni 38, muri Aziya ni imyaka 32. Birumvikana ko muri Afurika yacu ariho hari urubyiruko rwinshi cyane, ariko kandi naho uzuye abaperezida bashaje cyane kandi basaziye ku butegetsi, ku buryo rwose uzasanga hari abari muri za 80, 85, 90 no kuzamura, akagenda asusumira, akagonera mu nama, akavuga rutava mu kanwa, ariko kandi kumubwira kurekura ubutegetsi bikabikosa ryatwara ubuzima bwawe. Rimwe mu mabanga akomeye rero aba basaza bagiye bakoresha harimo kugenzura igisirikare no kukidoderaho, kimwe n'izindi nzego zishinzwe umutekano, iperereza mu gihugu ndetse n'ubutabera, aho usanga bahinduranya ababitegeka uko babishaka, abandi bakabafunga. Undi muvuno wabo ni ukugenzura inteko zishinga amategeko, guhindura ingingo zose z'itegeko nshinga zakumira kuguma ku butegetsi zigahindurwa cyangwa zigasibwa, kugenzura komisiyo zitwa ko zigenga z'amatora ndetse n'ibindi. Ubundi mu buryo bwa politike, kugundira ubutegetsi bisobanurwa nk'igikorwa cy'umuntu umwe, agatsiko runaka cyangwa umuryango runaka ujya ku butegetsi ukarenza igihe cyagenwe cyo kuba babuvaho bakabusangira n'abandi mu buryo buzwi nk'ihererekanya butegetsi mu gihe amategeko y'icyo gihugu ariko bigena. Saho bigarukira gusa, kuko umuhanga turakomeza kwifashisha muri iki kiganiro Dr. Nkwanzi Nkuzi Muhango wanditse inyandiko nyinshi ku byo kugundira ubutegetsi no kubushimuta muri Afurika, ku rupapuro rwa 310 rw'igitabo cye yise Afurika igomba kwishyira hamwe cyangwa ikarimbuka, Africa Reunite or Perish. Yamije ko niyo abategetsi baba bakoresha amatora bagatorwa cyangwa bemeza ko bakunzwe nabo bayobora, ibyo byose bakabigira nk'impamvu shingiro kuguma ku butegetsi, ngo n'ubundi nabyo bisobanurwa nko kumatira ubutegetsi, kuko abenshi ngusanga babanza guhindura injyana itegeko nshinga riba ricuranzemo bagashyiramo iyindi igendanye n'imbyino yabo. Aha Dr. Muhango arabihuhura akavuga ko iyo bigeze mu matora noneho bacurika ikibuga bagatorwa ku neza, byanarimba n'inabi bakayishyiramo. Abaperezida rero bayoboye urutonde rw'abakuze kurusha abandi muri Afurika, ku ruhande rumwe ntubumve nk'ababugundiriye kuko rwose hari n'abashaje atari ukubugundira, ahubwo ari uko gusa muri Afurika guhererekanya ubutegetsi bishobora guhindurwa umuderi no kubishyaka runaka ryaragiye ku butegetsi rikagenda uko barishinze babigennye babuhererekanya hatitawe ku myaka runaka ubujya bafite. Ibyo nabyo ariko ni ukugundira ubutegetsi agahindurwa imirishyo gusa, nyamara bakaraza ari babandi. Ibyo nabyo bikitwa kubushimuta nyine. Ku rutonde nkuru rero rw'abategetsi bakuze kurusha abandi ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange, tuhabona Bola Tinubu wa Nigeria. Uyu nubwo yageze ku butegetsi mu 2023 gusa arambye muri politike y'iki gihugu. Ku myaka 73 binyuze mu ishyaka All Progressive Congress APC ryafashe ubutegetsi mu 2015, uyu mukambwe intege ze z'umubiri ni nke ku buryo bugaragarira amaso, ku buryo mu nama n'ibiganiro yitabira abari kumwe nawe badatangazwa no kumubona ari magona. Uyu Bola Tinubu rero bamwe abanyanigeria barabizi neza ko abari mu gatsiko kegereye ubutegetsi bwe rwose ari bo bamutegekeramo, wakaba president w'umutako, ahubwo bamwe mu matsinda bahuriramo batuye umukambwe yakaba yaragiye kwiruhukira rwose ntiyirirwa rushya iminsi ngo ariyamamaza, kandi binazwi neza ko azatorwa bitewe n'uko ishyaka rye APC ari ikigugu muri politike ya Nigeria.
iyo umubona atambuka kugenda mu nzira ubona ko ari uguhatiriza kuko n'umwana w'igitambambuga iyo yiga kugenda atagenda nk'uyu mukambwe. Ku rutonde nkuru rw'abategetsi bakuze kurusha abandi muri Afurika kandi hagaragaraho Abdelmadjid Tebboune wa Algeria nawe ku myaka 79 akaba ategeka iki gihugu kuva mu 2019. Gusa nawe kimwe n'abandi bategetsi ba Afurika ashinjwa kuniga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guhungeta abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, hakiyongeraho guhindagura imirongo ya politike mpuzamahanga Algeria ayerekeza aho abyutse yumva ko hamworoheye, bamwe bakabihuza n'ubusaza bwe. Aba batware rero uzasanga bakwena babegereye bababwira ngo nimusaze mutureke basha, imyaka ni imibare twe turacyari physically and mentally fit. Ubwo kandi ni nako rwose muri Eritrea umwihanduza 10 Isaias Afwerki ku myaka 79 muri iyo 32 imaze ku butegetsi. Iyi myaka n'umuhungu we Abraham Afwerki igihugu barakinyeganyiza uko babyumva. Abakurikirana hafi imitegekere ya President Isaias Afwerki bavuga ko leta ya Asmara genzura abaturage bose, yewe ngo n'isogisi riri munsi y'igitanda nta kabuza babazi neza ko ririmo. Uyu Afwerki rero akaba umuperezida wihariye ukwe kuko afatwa nk'utagira ubwoba cyangwa ngo agire ikimukanga. Kumukangisha ibiturika cyangwa urupfu, kumufatira ibihano cyangwa kumukangisha kumukura ku butegetsi, ibyo byose yabyigumuyeho asigara yemye nka bwayi w'ikabwayi warahiye ko atazabwanuka ngo acinye inkori bwami, ahubwo n'abamisiyoneri bahingutse muri Gitarama ya Nduga bwayi yanze kubwera ngo arabahunga abo barutuku, bituma havuka kabwayi twamenye iyi Muhanga ya Gitarama. Uyu mugabo utegeka Eritrea mu njyana mu burengerazuba bw'isi bagereranya niya The Rocket Man Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru nk'uko Trump akunze kumwita. Icyo gihugu cye nacyo cyahimbwe Korea ya Ruguru muri Afurika. Ushaka kumenya neza uyu mugabo wamubaza watangije intambara iri kurwanwa hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ese nyakubaho, ninde watangije intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya? Iyi ntabwo ari intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo ni intambara yatangijwe n'umuryango wa NATO bayobowe na leta ya Washington, kandi Uburusiya bufite uburenganzira bwo kwirinda. Iyi ni intambara yatangijwe ku Burusiya biyobowe na Washington hamwe na NATO. Ibi ni ibintu bisobanutse kandi byoroshye kubyumva. Kugeza rero nagutegera icyo washaka cyose, niba wabuze umuyobozi w'igihugu cyari cyo cyose hano muri Afurika waba warabashije gutungutsa ayo magambo. Kandi kutabivuga batyo suko bayobewe amateka n'ukuri kubiri kubera muri Ukraine, ahubwo abahanga bemeza ko abayobozi benshi n'abaturage uruhurirwa muri Afurika ngo bashyigikiye Uburusiya ariko ntibatinyuka kubihungutsa ku karubanda kuko abo mu burengerazuba bahita babakuramo iyo kotsa, bareba nabi bakanabakuramo iyo guteka kuko bamwe babaye abana abandi baba ababyeyi. Uko kwihishira n'uburyarya bwo kugobeka ukuri ni ikintu kitarangwa kuri Perezida wa Eritrea bwana Isaias Afwerki, kuko avuga ko imyaka afite itamwemerera guterwa ubwoba no gutanga ibitekerezo by'uko yumva ibintu ngo nuko mu burengerazuba bamureba urujisho cyangwa bakamufatira ibihano. Yongeraho ko ari mukuru bihagije kuko yavutse nyuma y'umwaka umwe intambara ya kabiri y'isi irangiye, ku buryo guhangana hagati ya Amerika n'Abarusiya yabibonesheje amaso. Ngo azi neza uri mu makosa naho byose byahereye kuko ubw'intambara y'ubutita yarangiraga mu cya 1991 maze leta z'umwe z'Abasovieti zigasenyuka hagasigara Uburusiya. Hashize imyaka 2 mu 1993 Isaias Afwerki n'abarwanyi be bataziriwe Shabia Eritrean People's Liberation Front bubwabo ntawo bahagaze hejuru, bashinze igihugu bakita Eritrea nyuma y'intambara barwanye imyaka 30 n'abasore ba Mengistu Mariam wayoboraga Ethiopia yari yarabagize abidishyi babo. Ubwo rero nawe uhite wisubiza ngo umugabo utinyuka kubwira abo mu burengerazuba atyo umuturage rwimbi yamubwira iki cyangwa yamufata ate? Nk'ubwo umwongereza umushakashatsi ku bya politike bwana Alexander William Lawrence tariki 18 z'ukwa 5 2022 yasohoye inyandiko yise The Despotism of Isaias Afwerki maze agira ati kuva Eritrea yabaho ntigeze ugira urwego na rumwe rukora, nta matora, nta tegeko nshinga, nta ngengo y'imari, kandi Perezida Isaias Afwerki yakomeje kuba umutegetsi umeze nk'umwumba umwe w'insina akagenzura ubutabera bwose n'igisirikare. Ibi harababyise mu nyangire n'amakabya nkuru agendana no gusebya abo batumva ibintu kimwe kuko nta gihugu cyabaho kitagira urwego na rumwe rukora. Naho ikinyamakuru gifatwa nk'umuzindaro wa Amerika The Washington Post, umunyamakuru wacyo Adam Taylor ku itariki ya 20 z'ukwa 11 2022 yasohoye inkuru yahaye umutwe ugira uti abanyagitugu kabombo isi komeza kwirengagiza, The brutal dictatorship the world keeps ignoring. Ahavuze ko nta gushidikanya Perezida wa Eritrea ari umunyagitugu kabombo. Ku itariki ya 20 z'ukwa 4 kwa 2020 umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka guturuka mu burengerazuba Reporters Without Borders washyize hanze uko ibihugu bikurikirana mu kubaha uburenganzira bw'itangazamakuru, kwishyira ukizana no gutanga ibitekerezo, maze basanga mu bihugu 180 igihugu cya Korea ya Ruguru aricyo cyonyine gihiga Eritrea mu gukanda byo gusyonyora abanyamakuru uburenganzira bwabo ndetse n'ibindi. Eritrea ni igihugu Afwerki ayoboje ishyaka rimwe rukumbi PFDG, People's Front for Democracy and Justice, imyaka 32 kabishize atavugirwamo kandi nta urota kumusimbura, ndetse nawe aratekereza ko azabaho iteka kuko yafashe igihugu akizirikaho ku buryo kumutandukanya n'ubutegetsi byagora benshi. Yizera neza ko ari igihugu n'ubundi yishingiye ubwe akivana kuri Ethiopia. Mu mutwe we rwose nta gushidikanya ati n'ubundi yatabangiye Eritrea ntiba yarabayeho.
uru rero rukaba urugero rwiza rwa ya mvugo ya Napoleon wagize ati leta c'est moi, leta ninjye. Gusa ariko ibyo byose Isaias Afwerki arabihakana, akavuga ko abo mu burengerazuba bamwanga urunuka kuko yiyemeje kubatamaza avuga amabi yabo n'ubuheza nguni bahorana, bagambiriye gukamura, kujijisha, gukoroniza no gusikinyiza abandi. Iyo umubajije icyakorwa kugira ngo ibyo byose we aba bashinja birangire, arakwitegereza asigaye akakubwira ati we need an order. dukeneye imirongo migari y'isi ituma buri wese asangiza kandi agakorana n'undi. Ikindi kuzuzanya bigomba kuba bihari. Erega ntushobora gukumira umuntu, ntushobora gukumira igihugu kimwe, ndetse ntiwahatiriza cyangwa ngo ukoreshe ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'imbaraga no kwishyira hamwe ugambiriye gupfukamisha ibihugu. Ibi rwose ntabwo byemewe. Nubwo Isaias Afwerki akuze, gusa amagara ye n'imisusire ye bigaragaza ko yaba ashobora kuramba mu muderi we nyine, ubwo agakomeza mu mutwe we kwibwira ko nta wundi uzi ko Eritrea yabaho mu gihe yaba adahari. Kimwe nuko hari atabura gutekereza ati nimba ntakiriwe iki gihugu nigondagondeye kizasubira mu minwe ya Ethiopia di. Uyu aracyari umugabo bigaragara ko ashyitse kandi ugaragara nk'ugifite imyaka imbere, kandi mu mvugo ze n'imbwirwa ruhame ze aracyashoboye gutondeka neza ibitekerezo rwose. Ubwo tutarava kuri Afwerki n'abameze nkawe, twakongera gukomoza kuri wa muhanga Dr. Muhango. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 kwa 2023 yasohoye igitabo cyabaye akajomba bugabo ku batware benshi ba Afrika. Yakise Africa must deal with the blacks for its true decolonization, maze ageze ku rupapuro rw'112 aragarama arandika ati aba banyagitugu bemeza ko bagize ku butegetsi mu byo bita impinduramatwara, usanga mu buryo bufatika bo ubwabo aribo bitambika impinduramatwara mu buryo bwahuranyije binyuze ku mabi bateza. Yakomeje yitotomba avuga ko rwose abo bategetsi ba Afrika bamara ibinyacumi byinshi ku butegetsi ku mpamvu batanze ngo mu buryo bwahuranya ibikorwa byabo bikwega ikinyumanyo iterambere ry'uyu mugabane muri rusange. Tukiri hamwe ihembe rya Afrika hagaragara undi mugabo witwa Ismail Omar Guelleh. Uyu nawe ni perezida w'igihugu cya Djibouti. Byemezwa ko ageze ku muca sogoti bya demokarasi byose. Uyu mukambwe afite imyaka 78, muri yo hafi 26 ayimaze ategeka Djibouti. Abaturage b'iki gihugu bamaze kwakira neza ko umukobwa we Aibado Ismail Omar ahembwa nk'umujyanama mukuru wa perezida mu by'ubukungu n'imitegekere. Murumuna we Fatuma Awo ni umugenzuzi w'imari n'iby'ubukungu, umukwe wo kwa perezida Jama Elmi Okie we ni minisitiri w'uburezi. Murumuna wa perezida witwa Sado Omar Guelleh akaba umuyobozi w'ikirenga n'ubugenzuzi bw'ingufu z'amashanyarazi ndetse n'ibigo bibishamikiyeho. Itegeko nshinga yarishikanujemo ingingo zigena imyaka kuwemerewe kuba umukuru w'igihugu, kandi kimwe n'ahandi Ismail Omar Guelleh ashinjwa kwirenza batumva ibintu kimwe nawe, kudafungura urubuga rwo gutanga ibitekerezo mu mitegekere y'iki gihugu, kwiba amajwi, ariko kandi kikaba nacyo gihugu cya mbere ku isi mu kugira ibirindiro byinshi bya gisirikare. Ibyo rero abanyajibuti bakabishingiraho bavuga ko yamaze kugurisha igihugu. Nk'ubu muri Djibouti ari ingabo z'amahanga zirenga 7,000 zirimo iz'Ubutaliyani, Ubuyapani, Abanyamerika, Abafaransa, Abashinwa, Arabia Saudite, Abanyaturikiya n'abandi benshi. Gusa ariko Perezida Ismail Guelleh we ashimangira ko bitewe naho Djibouti iherereye ngo kuba ibyo birindiro bihari ari isoko y'umutekano. Iyo kandi ikaba n'inzira nziza yo kubinjiriza kuko hafi miliyoni 159 z'amadolari bazishyurwa buri mwaka. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya. Gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa. Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu, mbega systeme uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na systeme baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kujyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura systeme yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 07 85 03 07 72.
agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mubyifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etaje ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi, maze wiyubakire u Rwanda. Ku rundi ruhande abajejeta bumenyi mu bya politike bazana gutungira urutoki umusajya ati buhaburwa Kaguta Museveni, we bemeza ko yanakoze amahano yo gufata ubutegetsi bwe akabwuzuzamo abo mu muryango we. Ako kakaba kandi gahigo yibitseho mu bya politike za Afurika. Ku myaka 80 Museveni afite nayishidikanywaho kuko ubwe yigeze kwivugira ko atazi neza igihe yavukiye. Uyu musaza ari ku butegetsi kuva mu 1986. Wumve ko uyu mugabo kimwe cya kabiri cy'imyaka ye yose ayimaze ategeka igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda kikagira umurwa mukuru witwa Kampala. Nk'ubwo mu bushorishori bwa Uganda ari Perezida Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa nka Perezida wa Uganda, akaba n'umubyeyi mukuru wemeza akanahakana ikivuzwe mu rugo. Umugore we Madame Janet Kaguta Museveni niwe minisitiri w'uburezi muri Uganda, akaba kandi umudepite w'ishyaka n'uvuga rikijyana muri NRM. Nuko umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ubu niwe mugenga w'igisirikare. Umukobwa we Natasha Museveni Karugire ni umuyobozi mukuru ufata ibyemezo muri banki nkuru ya Uganda. Tutararengaho ugomba kumenya ko mu buryo bw'ubuyobozi no kugenzura rubanda hari imyanya ine y'ingenzi: umwanya wa perezida, uhagarariye ingabo, uhagarariye amafaranga, n'uhagarariye imitwe ya rubanda, uburezi. Ibyo rero bivuze ko abo bantu bane ba mbere nari mvuze bihagije kugira ngo Uganda bayikorere inama bibereye muri sari wabo. Nkaho yenda ibyo atari igikuba n'ishyano muri umuna wa Museveni General Kale Bakandwa naho wamenyekanye nka Saleh Musale. Uyu birazwi ko ari we muntu utunze amafaranga menshi muri Uganda, ndetse niwe mushoramari uhabwa ibiraka byose bikomeye bya leta nko kubaka imihanda, ibitaro, amashuri n'ibindi bishobora gupfa wajya kumubaza akaguheza kuka. Ibi ariko ndibuka ko twigeze no kubigarukaho mureke bititwa amatiku. Gusa niko kuri guhari, ariko nyine nawe wumve ko Museveni asaziye ku butegetsi. Gusa nyine si umwihariko we cyangwa ngo bibe uburyo yihimbiye ubwe, ariko nk'uko twagiye tubibona mu zindi nzira, nawe yanyuze mu yo gusiba mu itegeko nshinga imyaka ntarengwa kubifuza kuba perezida, agenzurira hafi igisirikare n'inzego zindi zijejwe umutekano, kandi biramenyerewe muri Uganda ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagomba guhora ku kibando, bagafungwa, bagafungurwa nkanswe inzugi, bigatuma mu maso ya rubanda bagaragara nk'abadashoboye. Ibyo byose bamwe bikabatera kwijujutira mu matamatama, kugeza n'ejo bundi mu ishyaka NRM mu minsi ishize nk'uko mwabyumvise, Rebecca Kadaga yashinjaga Museveni gutandukira amahame y'iyi muvoma, kugeza ubwo ashyize mu mwanya witwa Anita Among vice president wa kabiri, kandi amahame ngenderwaho ya muvoma yabo ngo atarabyemeraga. Uhereye kuri ruswa mbi cyane, mbi kurusha izindi zibaho ku isi, ariyo iy'ikene wabo, ubutegetsi bwa Perezida Museveni bushinjwa ruswa yavuye guhera mu nteko ishinga amategeko, nuko umwe ruturuka ibukuru uragenda ukwira hose, uburyo mbibahamiriza nk'uwabyiboneye igikorwa na serivisi cyose wakenera ku butegetsi udafite ruswa muri Uganda ntacyo wacyura, ahubwo kutagira udufaranga two kwigomboza nicyo cyaha gikomeye. Kuguhagarika mu muhanda waba uri mu makosa cyangwa utayarimo, udatanze urwuruka nzu wahamerera imizi. Ibyo byatumye inzego zose zaba iza leta, igipolisi, igisirikare n'inzego z'abikorera byose bishingirwa kuri ruswa. Ibi byatumye iki gihugu gifite ubutunzi kamere burimo na peteroli gikomeza gucumbagira, ariko gikomeza gutabarwa nuko gifite ibiribwa byinshi, kuko ibice byinshi bya Uganda bikora ubuhinzi bugakomeza gukingira ikibabi ihungabana ridasanzwe ry'ubukungu bw'iki gihugu. Nk'ubwo ibintu bita imihanda mu mujyi rwagati Kampala irimo ibinogo bishobora kuguhamura utambutse mu muhanda urenganya igice cya Kampala witwa Sir Apollo Kagwa Road. Kwinjira muri gare nkuru za Kampala zitwa Park Enkade na Park Empya wakibwira ko winjiye mu masangano y'umujyi w'icyaro.
naho amashanyarazi n'amazi bishobora kugenda mu bice bya Kampala icyumweru kikihirika bigasaba rubanda kwishyira hamwe bagatanga kabitugu kwaha kugira ngo bisubizweho. Ibyo byose rero bigaturuka kuri ruswa, kandi ubwoko bwo ari bwo bwose bwa ruswa, ikene wabo no kugundira ubutegetsi nyuma yo kubuhirika mu gatsiko k'umuryango, ishyaka n'inshuti, byose nibyo bibazo Afurika yakomeje kubura uko izakira. Nyamara nubwo byifashe bityo, Museveni we buri gihe yagiye yemeza abanya-Uganda ko rwose ari kurwanya ruswa, akaba ari no hafi kuyirandurana n'imizi yayo. Muri Uganda rero huzuye inzego, inkiko n'ibindi byose birwanya ruswa. Umva igitangaje, hari amahame 10 afatwa nk'amategeko ntakuka yatangiriweho kandi akigenderwaho akanaziririzwa nk'ibirango by'ishyaka NRM, National Resistance Movement. Muri yo irya mbere ni demokarasi, gukomeza umutekano, ubumwe, ubwigenge, kwigira, kubaka rubanda batindahaye, naho ihame rya 7 bakaryita elimination of corruption and misuse of power, gutsemba ruswa no gukoresha nabo ububasha. Aya ni amahame NRM yatangiriyeho, abayikurikiye, abayirwaniye n'abayizeye bose bumvaga ko ibyo byose nibishyirwa mu bikorwa ibindi bizaba ari amahoro muri Uganda. Nyamara nubwo ibyo byose bihari, imibare igaragaza ko tiriyoni 10 z'amashiringi zizimirira muri ruswa muri Uganda buri mwaka. Ubundi niyo mpamvu abihanduza cumu nka ba Papa Dicastes batemera iby'amashyaka n'ingenga bitekereza shingiraho mu gihe ari kurwanira ubutegetsi, kuko bemeza ko iyo bamaze kubufata ibyo bemeje ko bazashyira mu bikorwa biba bitandukanye n'ibyo bakora. Kuri Museveni we birihariye cyane. Mu minsi ishize nasomye igitabo Yoweri Kaguta Museveni yiyandikiye n'ibiganza bye maze akita What is Africa's Problem. Iki ni igitabo yasohoye mu mwaka wa 2000, dore ko asanzwe rwose afite n'ubwenge bwa bundi bw'igisagirane, kuko kubatabizi yibitse impamya bushobozi mu bya politiki ikomatanya n'ubukungu, political economy, yabonye mu 1970 mbere yuko ajyanwa mu bya gisirikare. Yayikuye muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania. Rero muri iki gitabo Museveni yamaganye ruswa, induru ziravuga ku buryo muri chapitre ya mbere mu gace ka 10 yise Corruption is a Cancer, ngo rwose ruswa ni kanseri, yahingutse ku rupapuro rwa 220 ransetsa. Ati nta kuntu dushobora guteza imbere ubukungu bwacu nta demokarasi. Mbere na mbere kimwe mu bintu bikomeye bidindiza iterambere ni ruswa, kandi nta kuntu ushobora kugenzura ruswa nta demokarasi. Niba nta kubazwa inshingano ntushobora guhagarika ruswa, kandi niba udashobora guhagarika ruswa ntushobora kugira iterambere. Nibiganza bye n'ubwonko bwe ati nta terambere rishoboka hari ruswa. Uzumva abantu bemeza banashimangira ko muri iki gitabo ariho yavuze ati the problem of Africa in general and Uganda in particular is not the people but leaders who want to overstay in power. Aho yashakaga kuvuga ku kibazo kiri muri Afurika ariko by'umwihariko no muri Uganda ngo atari rubanda ahubwo ari abategetsi bashaka kugundira ubutegetsi cyangwa kubutindaho. Uko yabivuze ni ukuri, ariko kuvuga ko yabyanditse muri iki gitabo byo ni ukubeshya, kuko nagerageje gushaka iyi nteruro mu mpapuro zose zirenga 263, nyamara ntayo nabonye, keretse nihagira uzamfasha agafata umwanya munini akaturangira page. Gusa kuba Museveni yarabivuze bwo ibi yarabivuze, ahubwo yabivugiye mu nama y'abakuru b'ibihugu yari yateraniye muri Nigeria mu murwa mukuru wa Abidjan mu nama ya CHOGM. Iyi kaba yarabaye mu ntangiriro z'ukwa 12 kuva ku itariki ya 5 hari mu 2003. Ako ariko karakanyuzemo ko gufashanya mu bumenyi. Mureke dukomeze ku bya ruswa. Muri iki gitabo cye Museveni ntiyarekeye kuri ari amagambo. Reka da, arimo asoza ku rupapuro rwa 260 yagize ati ubwiyongere bwa ruswa no gukoresha nabi imyanya ya leta byongera ibibazo byinshi byagaragaye kugeza ubu. Arakomeza ati kugira ngo dukemure ibibazo byo gusubira inyuma, ruswa igomba kuvanwaho burundu. Niko bimeze kugira ngo Afrika itere imbere nk'uko Museveni yabyanditse muri iki gitabo cye rwose kirimo n'ibisubizo byinshi ku bibazo byose bya Afrika. Ruswa n'ubwoko bwose bw'akarengane, ikene wabo, udutsiko n'ubwikubire bw'amashyaka n'utuzu bigomba kurandurwa atari mu nyandiko no mu magambo ahubwo mu bikorwa, nka kumwe twabigarutseho tugaruka kuri politike za Magufuli muri Magufurification of Africa. Tutarava kuri Museveni uri mu bashaje kandi badashaka kurekura, nabibutsa ko mu ntangiriro z'umwaka utaha muri Uganda hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, kandi akaba yaramaze kwemezwa nk'uzahagararira ishyaka NRM mu gushaka manda ye ya 7. Ku kigero gishobora kuba gitandukanye kure nabo mu myaka ya za 80, Kaguta uzamubona rwose atera intambwe zifatika yihuta, rimwe na rimwe rwose n'udupompaje aturundaho, nubwo bwose yari akaguru kamwe kadahinika neza bikagaragara iyo yicaye, n'akandi kaboko akunda gutwara hiniye kunda. Ku rundi ruhande kandi aracyatekereza neza nk'uko bikunze kumvikanira mu mbwirwaruhame ze, rimwe na rimwe rwose zuzuyemo amashyenga, kandi rwose akaba umwe mu bakuru b'ibihugu badakenera kenshi imbwirwaruhame zanditse, nyine nk'umusaza akenshi yavuga bashingiye ku byo yabayemo, cyane cyane ibyo yabonye muri politike yaba y'akarere, mpuzamahanga ndetse n'iyo mu gihugu cye adakunda kuvugaho cyane. Hari undi mujejeta bumenyi w'umunyafrika y'epfo witwa Dr. Bekitemba Richard, nawe mu gitabo cye The President for Life Pandemic in Africa, ibyo gutinda ku butegetsi yabisobanuye byita ko ari icyorezo cyateye mu bihugu byinshi bya Afrika.
muri icyo gitabo The President for Life Pandemic in Africa yanditse ko mu bisekuru biri imbere tuzaba dufite ubutegetsi bwa cyami mu ishusho ya repubulika, urugero repubulika ya cyami ya Uganda cyangwa repubulika ya cyami ya Congo. Ubwo ngo bukazaba ari ubundi buryo bw'imitegekere bushya muri Afurika, kuko buzaba bunagendana no kuba abari ku butegetsi kandi banaburambyeho bakabwidoderaho ngo bagenda babuhererekanya n'abana babo. Kuri uyu mugabo ngo yisuzumye abategetsi bagambiriye kugundira ubutware muri Afurika ngo uzasanga bahuriye ku kintu kimwe we yivumburiye, ari cyo kugera ku butegetsi banyuze mu nzira z'intambara. Ngo yabonye ko abenshi muri abo bamaze ibinyacumi byinshi barwana intambara z'amagasa, ku buryo mu mitwe yabo baba biyumvisha ko inzira yo kujya no kuva ku butegetsi atari amatora, ahubwo ngo ari intambara, aho AK47 n'ibindi bibunda ari byo bica urubanza. Ni nabyo rero Museveni wa Uganda yarenguriyeho avuga ko nta pine ry'igare rijyamo ridatsindagijwemo no gukubitwa, ari nayo mpamvu ngo no kurivanamo bigomba kugenda bityo. Bishatse kuvuga ngo nagiye ku butegetsi ndwanyi y'amagasa no kunkuraho azarwanwe y'amagasa. Akadomo. Dr. Richard yarakomeje ati, aba rero muri izo ntambara baba barakozemo ibyaha by'intambara ndetse naho bafatiye ubutegetsi bakarangwa n'urugomo ruzira impuhwe, ubwumvikane bwa politike buke no kutorohera abatumva ibintu kimwe nabo n'ibindi byaha bizwi na buri wese. Bityo rero gukinisha kurekura ubutegetsi bikaba kwikatira igihano cyo gupfa cyangwa mu munyururu. Ibyo bigatuma bagundira ku buryo bitanahindutse bamwe babugwaho cyangwa bagasimburwa n'abana babo baba bizeye ko batazabateza amabi. Ni nako rero bimeze muri Repubulika ya Congo, ahari undi mugabo witwa Denis Sassou Nguesso w'imyaka 81 ariko 40 muri yo akaba yimaze ari we uramutswa Brazzaville. Uyu nawe yigijeyo bimwe mujya mwumva ngo byamanda ntarengwa ku butegetsi, ntarengwa zihe. Kuri njyewe Sassou Nguesso uyu rero agaragara nk'uzategeka igihe cyose akiriho, cyangwa igihe azumva atakibishaka nibwo azagira ati nimwakire. Ubwo kandi nawe ukamenya ko umuhungu we Christelle Nguesso yamugize minisitiri w'ubufatanye mpuzamahanga no guteza imbere imikoranire hagati ya leta n'abikorera. Christelle Nguesso ni uhabwa amahirwe yo kuzasimbura se. Denis Sassou Nguesso nawe arabura imyaka 19 kugira ngo yuzuze ikinyejana, aracyagaragara nk'ukomeye mu ruhame. Nawe nyine kimwe na bagenzi be iyo myaka 40 ayikesha kugenzura igisirikare, guca intege buri wese wumva yasangira nawe ubuki bwiriya ntebe, kugenzura komisiyo y'amatora n'izindi nzego atekereza ko zishinzwe ibyiswe demokarasi n'uburenganzira bw'abanyekongo. Uyu nawe ashinjwa gutegekera ku gishura cyitwa ruswa n'ubusahuzi bw'iki gihugu gikungaye kuri peteroli, nuko ubwo butunzi kimwe n'ubundi burimo n'amabuye y'agaciro akabuhumbahumba bwerekeza muri bwa bubiko bwabo bw'iyo za Burayi na Amerika, ariko by'umwihariko ngo atundira mu Bufaransa aho n'umuryango we bahunika. Muri iki kiganiro twakomeje kurebera hamwe abategetsi baburambyeho muri Afurika, ariko n'impamvu zikomeye. Indi mpamvu abashakashatsi bahurizaho ituma abagabo b'amatabumata ngo ni ba patro babo mu burengerazuba, aba bakaba bashebuja ba perezida benshi ba Afurika. Iki cyo kirakomeye kuko gisobanurwa ko abaperezida ba Afurika badashyirwaho ku bushake bw'abaturage, ahubwo ngo ni ku bushake bw'ibihugu by'agatuza karambaraye mu bya politike y'isi. Kuri iyi ngingo wamwihanduza cumu Dr. Kwazi Nkuzi Muhango abisobanura mu kindi gitabo niba ukunda Afurika wasoma, yise Africa's Dependency Syndrome. Yavuze ko hari ikintu cyitwa imbogrio ku munogo, nayo ikaba indwara y'icyorezo karundura yugarije ibihugu bya Afurika, aho buri mutegetsi ajya ku butegetsi afite abantu runaka babumushyizeho, akaba ategetswe gukorera ku mategeko n'amabwiriza yahawe. Abo rero nibo baba bazi igihe bazakuriraho umukinnyi wabo, ngo mu gihe akomeje kubakinira neza ibitego bimarira mu izamu nta mpamvu yo gutekereza kumusimbuza. Ati wakuraho undi wo kumusimbura ko abanyafurika benshi bamaze gucana ku maso. Iyi rero ikaba niyo mpamvu abapatro babo bakomeza gusaba ko abakinnyi babo bategura babasimbura nabo bagomba kuzaza bagakinira ku ruhande rwabo ibitego bakabimarira mu izamu. Ubwo ni ugutegura abana babo. Ibyo rwose babisoma mu gitabo tuvuyeho, ibyo kuba ari byo byabazwa wabyanditse. Undi muperezida ushaje rero ari ku butegetsi muri Afurika yitwa Emmerson Mnangagwa. Uyu nawe ku myaka 82 yagiye ku butegetsi mu 2017 asimbuye wa mukambwe Robert Karigamombe Mugabe wategetse imyaka 37, gusa igisirikare kikamucunga muri ya mivuno kigasanga agiye kubusigira umugore we Grace Mugabe, ariko nticyabimwemerera kirabumushikuza kuko ku myaka 93 yarashaje ku buryo yaburaga imyaka 7 gusa kugira ngo yuzuze imyaka 100. Mnangagwa arakuze mu bategetsi bari kuri uyu mugabane, ariko rwose wabumazeho imyaka 8 gusa kandi yakomeje gushimangira imirongo y'ubutegetsi bwa ZANU-PF, ishyaka ritegeka Zimbabwe mu gihe cy'imyaka igeze kuri 45. Gusa nawe yatangije inzira zo guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongeze izindi manda. Hari undi muhanga wemera ko abategetsi ba Afurika koko bagundira ubutegetsi biturutse ku bantu babasunika, ariko yavuze ko mu babasunika hatarimo n'ayo mahanga gusa nk'uko Dr. Muhango abyemeza. Ni umuhanga mu bya politike, amategeko n'imibanire ya Afurika, Professor Patrick Loko Otieno Lumumba. Watekereza ko impamvu ikomeye ituma abategetsi benshi bafata ubutegetsi bakamatira byongeye bakifuza no kubupfumbatisha ababakomokaho ngo bituruka ku matsinda mato aba bakikije cyangwa amashyaka yabo, ngo abagize aya mashyaka ari ku butegetsi bungukira by'umurengera kuko umutegetsi wabo ari uramutswe igihugu, nuko bagakomeza kumushyigikira yewe banamusaba byo kumwinginga gukomeza gutegeka atitawe ku ngaruka n'inyungu rusange.
Hari kandi Mzee Paul Biya w'imyaka 92 umaze ku butegetsi imyaka 43 wakaba nihariye mu mitegekere ye kuko imyanya y'ingenzi mu gihugu yuzuyemo abasaza ba za 80 na za 90 gusa. Ni ubutegetsi bwihariye kuva kuri perezida wa Sena, umugaba mukuru w'ingabo, uyobora igipolisi, ukuriye urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga, rwose aba bose umuto muri bafite imyaka 83. Kandi wumve ngo iyo niyo myanya mfata myanzuro muri Cameroon. Hanyuma rubanda rwa Afurika ruti twaragowe rwose. Ubwo nyine kugorwa bikaba kimwe ariko no kugira icyo bihinduraho kikaba ikindi. Tugana Icumbikiro ari umukambwe wihariye agahigo gakomeye kuri uyu mubumbe. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Guinea Equatorial niwe muperezida ukuze kurusha abandi ku isi, akaba ku myaka 83 afite 46 muri yo ayimaze ku butegetsi kuko yabugiyeho mu 1979. Uyu ubutegetsi bwe buzweho kudasaranganya imitungo kamere y'igihugu, ruswa y'igifute no gukoresha nabo umutungo wa rubanda, gukoresha igitugu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, gusyonyora byo kumanika ku musaraba ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse n'ibindi. Muri twa dukorya abanyafrika bahorana yafashe umuhungu we Teodoro Obiang Nguema Mangwe amugira vice president, umwana benshi babona nk'urindiriye ko sapfa akazamuzungura. Umunyamakuru Mfonobong Nsehe yakurikiye ubuzima bw'uyu mwana w'umunyacyubahiro avuga ko mu 2006 ubwo yari kwitemberera n'incorekeze z'abazungu muri Leta Zunze za Amerika ngo yageze mu mujyi wa California utuwe n'ibyamamare, arabukwa inzu ngo yumva arayishimye. Nuko ahita abaza igiciro cyayo ako kanya, nta byo guciririkanya bya gitindi, ahita yishyura miliyari 30 zirengaho z'amadolari. Ibyo yabikoze mu gihe muri Guinea Equatorial abana 20% bapfa batarageza ku myaka 5 yonyine, naho abana 80 muri Guinea Equatorial bakura bataza amashuri meza, amazi, ubwisanzure n'ubwinyagamburiro. Kandi ubu tuganira iki ni igihugu cya gatatu kigemura amavuta ku mugabane wa Afurika. Uyu vice president wa Guinea Equatorial rwose anitungiye indege y'igitangaza ya Gulfstream 5 jet, akagira inzu z'imiturirwa Buenos Aires muri Argentina, London mu Bwongereza, Paris mu Bufaransa, ubwo amamodoka n'imitako bihebuje byo abitunze nk'ubiranguza. Imbaraga z'umubiri n'izibitekerezo zibaye zireberwa inyuma, Mzee Teodoro Obiang Nguema Mbasogo nta washidikanya ko yaba kizifite, kuko nubwo ashaje akaba anafite ako gahigo ko kubusaziraho, ntarajegera bikomeye ku buryo bigaragarira buri wese ukimukubita ijisho nk'uko bimeze kuri Mzee Bola Tinubu wa Nigeria. Nyamara nubwo harabibinenga gutyo kose, hari ingaruka nziza zigaragara ku bategetsi babugundiriye. Izo ngo zirimo nko kuba ibihugu mu gihe runaka biba bigendera ku murongo ugororotse, nta utsepfura kandi nta nukorura imidugararo muri rubanda, kuko uwo yasukwaho umujinya wayinga ikirunga kirutse. Ikindi ababishoboye badukana iterambere rifatika kandi naryo rirambye. Uzasanga rubanda muri ibyo bihugu babona umwanya wo guhugira mu mirimo yabo batiriwe mu mikino ya politike n'amacenga ahora mu bihugu, aho nyuma y'imyaka runaka umwe aba yaje agasimburwa n'undi gutyo. Nyamara ariko ibyo hari ubwo bitaba byiza mu gihe wagundira ubutegetsi akoze amakosa yari yo yose, yaba ya politike, ay'ubukungu n'imibanire rusange mu baturage. Ibyo nyine bikomeza kuba umusaraba muri icyo gihe kirekire abagiye kubategeka ku buryo ajya kugenda igihugu kimaze kunegekara. Mukamenya kandi ko mu ngaruka mbi zo kugundira ubutegetsi cyangwa kumara igihe kinini ku butegetsi harimo nibi uyu mujejeta bumenye agiye kubanza kudusobanurira. That a president is like a person who holds the knife and the yam. Ino perezida ameze nk'umuntu ucigatiye icyuma n'icyo kurya nk'ibwahise. Bitewe n'uko wamwitwayeho ashobora kugukatiraho akamanyu no kugatara kumusingiza. Abaperezida banyu bameze nk'utumana duto. Impamvu rero bigira utumana duto nuko twebwe ubwacu tubafata tubashengerera nk'aho ari Imana, noneho nabo bakitwara bumana. Kuva ubwo ntibongere kumenya uko bitwara kuko nyine mwabagize Imana. Iyaba rero twabafataga nk'abantu nyine bo gukora no gutanga serivisi bagenewe, ahubwo nta n'uwakwifuza kumara igihe kinini ku butegetsi. People would not even want to stay in the presidency for a long time. Uwo ni umunyakenya wirabyivu akavuga adaheta ururimi ibibazo bya Afurika, Professor Patrick Loche Otieno Lumumba. Icyo kinavuze kihariye ukwacyo. Imwe mu ngaruka yagaragaye ku baperezida benshi barengeje imyaka 20 ku butegetsi ni indwara y'igikatu yitwa Messiah syndrome. Batangira rwose bitwara neza, bagakorera rubanda, iterambere rikavuza ubuhuha, yewe rubanda bagatangira kujya bakomera amashyi babashimira. Ibyo birakomeza aho banyuze hose babavugiriza impundu, nuko bagatangira kwisuzuma ngo bumve niba ari abantu cyangwa ari ibivejuru bikoze mu bumana nk'uko byagarutsweho. Ibyo bikurikirwa no gutangira kwigira ibidakoreka, aho noneho ntawe bake bagira inama, ntawe bavuguruza, igisirikare n'ubutabera bakabicigatira mu biganza bagakurikizaho n'ubutunzi bwose bw'igihugu, ku buryo noneho bikomeza kugeza ku kigero bakira amabi ubwabo bumva ko ari ibisanzwe. Urugero, uyu munsi bakico batumva ibintu kimwe, ejo bakagereka hundi, ejo bundi bikaba kamenyero, ku buryo kurimbura rubanda bumva ntacyo bibabwiye cyangwa kubatangamo ibitambo muri za diru mpuzamahanga n'ibindi biba bizagira ingaruka byose bakabikora bibaza ko batari gukora amakosa.
Dr Seydou Alidou umwarimu wa siyanse politike muri kaminuza ya Ghana mu 2022 yabwiye Deutsche Welle y'Abadage ko yamaze gusanga igituma abategetsi benshi bagundira bakanaguma ku butegetsi ari amashyushyu y'ubutunzi n'ingingimira ya kutabubura. Ahanga benshi iyo bageze ku butegetsi basahura rwose batanguranwa, noneho bagera igihe cyo kuva ku butegetsi bagatangira kubona ko bashobora kuzabura intama n'ibyuma, nuko bagahitamo gucura amayiri yo kubugumaho mu rwego rwo kurinda imari yabo. Dusoza rero, ubutegetsi ni nk'agatoki kakoze mu buki kagakora no ku rurimi. Urwo rurimi ruhora rukoshya guhora gahise ngo gakoremo nanone rwiyumvira ubwo buryohe. Abageze ku butegetsi nabo rero abenshi bumva ikinyenga kibibamo, nuko bakumva byaba byiza ari ukwigumira hashyushye. Ibyo rero bikagendana n'abavuga ko kuramba ku butegetsi mu gihe umutegetsi hari ibyo yagezeho ntacyo bitwaye, gusa babasubiza bakababwira ko nyine igihugu iyo gishingiye ku muntu umwe, iyo ashaje, iyo apfuye cyangwa akaba ikindi cyago, igihugu gisubira munsi ya zeru, kuko baba bataratekerejwe umusimbura kandi politike zose zikazirikwa ku muntu umwe. Urwo rero rukaba urubanza rukomeye buri wese yaca bitewe n'aho ahagaze. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe. Iragufasha muri byose ukeneye, wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura byose bigomba guturuka i Dubai. Amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu ku binyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutugana aho dukorera Igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.